तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव दैबानायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा दैबानानि गेजेरावनो ना सारनो थांनानै दैयाव गबनानै थैदों सासे सुबुङा थैनाय सुबुंनि मुङा 60 बोसोरनि इस्लाम आली थैनाय सुबुंनि न'आ कुमारिकाटानि बाबारियाव ना सारनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांनाय इस्लाम आलीखौ जायगानि रायजोफ्रा न'निफ्राय एसे गोजानाव मोनसे दंग'आव दैयाव गोग्लैनानै थैनाय थासारियाव मोनो। उनाव कुमारिकाटा पुलिसा जाथाय जायगायाव थांनानै गोथै सह'खौ कुमारिकाटा पुलिस आउटपस्टआव लाबोनानै पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय राहा खालामो। কি নাম ইসলাম আলী ঘৰৰ পৰা 8টামান বজাত ওলাইছে ইফালে নদীতে সি মাছ মাৰিব যাব গৈছিল নেকি অনুমান ইফালে ইপিনে চিধা কৰি আহোঁতে অনুমান ইয়াতে পেচাব কৰিব কিবা বহোঁতে অনুমান হয়তো পৰি গ'ল আৰু সেনেকুৱা হ'ব। আমি গম পালোঁ, গম পাই পেলাই চবেই গাঁৱৰ মানুহ চবেই ঘৰক নিম বুলি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ। তেখেতৰ নাম ইছলাম আলী। ৰাতিপুৱা 8টা বজাত ওলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা আহি ইয়াত পানীত পৰি মৰা বুলি শুনিলোঁ। আমি সকলো গাঁৱৰ মানুহ আহিলোঁ খবৰ ল'ব। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट समनि रादाब।